magandang adlaw na itong tanan. Welcome back sa mga channel. Sa karong adlaw guys, sana humanamig simba kay Pista Mandari. Limba minanay og siliksi og si mananghilin. Diya og makasian na siliksian, atong putlan ni dihang kuko kay irang tag-asa na wow tas maestra. Labi tayo sa... Diya gabi day agkuan wa ko kapit wa ko video gabi kay way na may wa man ko'y taga-video gabi. Kalimot po kong pamalihog. Sa katong mismis ba? Guwapa si Katay sa... Kanaon. Mingaw agkuhan na rin guys. Disco kay... disco pista kay why disco. Gipa-cancel sa Mayor Daris Alicia. Kay... Baw lagi. Karon ra din pistahang way disco. Mingaw daghanan na paghubog sa ibabaw guys. Nagtuta ko sa babaw kay na may kasal. Sa sarang daghanan tao oy. Ka naghubog paray-paray matligsan dyan nato. Sikas. Magbinangatan og mag-school na ha. I'm sorry. Nakusama! Ha? Okay ba oh? Sorry. Sorry na God. Tao lang. Mingaw ang pista. Mga gamit, magpa-enroll pa rin ko ni Morumbi. Sagat ko. Pero diretso na ugma. Banta sa eskwelahan ta. Ito sa mis eskwelahan guys, kaya ang pa-enroll. Ibutan na dito sa misa ko. Ta. Mo ni mong eskwelahan dani. Utlungkam. Karon pagkakaani sa kadno. Excited na ka? Excited ka mo school? Ta. Hello guys, dahil na miss bye guys. Dahil na miss kwarto. Sagdira man ng mga background nga sa linggubot. Ako nakakuan. Nagitagaan ako form guys. Dahil padara ko nun ni Ugma. Inigdan hong liksi. Para diretso na. Pilapan pa rin ha guys na form. Kaya si Jaggy sa mga gagapas dana. Kanang ice cream. Araw-araw na lang ice cream. Cornito. So mana ni guys kanang kuan ugma na ni pohon-pohon ihatod kay iisa ra kuno tanan. So excited na kuno si Lexie, first time pa din dyan nakadung dito sa adiyang eskwelahan. Diya mara ni siya guys. Nakita ra ta ugma si dihang first day of school ha. Lain nga lami mo pa na. Mag-fill up ako unja guys. Awahasan ng fill upan. Alingiin ka kalibutan kay na nag-uma po. Ang basura narapad gilabog sa dapat guys kaya mag-fill up ko. First day of school, Lexian. Bilis tatay ka. Mamadas nanay. Di magkilak-kilak ha. Ikaw amin. Ikaw po yung mangitag gula yun. Lungat. Hawirig kamot. Ito na ka? Hindi. What's your surname? Ido. Bright ata. Bright. Unay mo classmate be. Gilak-gilak ha. Oh. Sit down. Anak ra ka be, sit down be. Sit down na. Kuhay mong bag. Kuhay mong bag. Katawa man, very good. Kaya nag-smile.
Bi, uli na ha. Uli na ko ha. Kamusta first day of school, be? Wa ka ni hilak? Haba ang iyong gisuot, be? Naguba mo lagi mong bag. Hala! Very good mo lagi ka, be. Wow, very good. Ano sa mo na yung gisuot? Sam. Sam. December. Ano saan eh? Wala, very good ang bibi. Nagubag diyang bag, bago pa gani na. Maayo na, ma. Katahi ni bi. Katura man ka ati bidalos maibag sa. Tako. May magutok. Masig na maglag na naman may libro dan na. Sakto ra gyapon to. Tay mag-eat na kay mabalik para bag school. Eh! Ay po buling-buling. Back to school. Bago na pagbag kay naguba. Tahiyon na na. Kaya nga tibidalos man na, be. Ito na, Minay. Lahos kog ligo da. Lahos kog ligo. Unja. Ko. Asa ka? Abtik magkag sakay-sakay. Indag mag-work nis mama, maglakaw na ra ba ka ha? Mag-work nis mama ba, maglakaw naman gajig ka. Di pa. Mangita pa. A designer and a member of X-Movers. Ladies and gentlemen, put your hands together for architect Marvin Joseph Maputo Felicio. Our third judge and the chairman of the board of judges has been into dancing since elementary years. He is a certified public accountant, an environmental planner, a certified tax technician, a basic competency for local treasury, examination passer, an event organizer, a host, and a valuable enthusiast. He was the former municipal accountant, now the secretary to the Sanggunian of the local government unit of Alicia. Ladies and gentlemen, a big round of applause to Pantaleon Cadao. And to read the criteria for judging, please welcome again Mr. Pantaleon Cadao.